Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, сержанты и старшины, офицеры армии и флота, генералы и адмиралы, товарищи рабочие и работницы, колхозники и колхозницы, работники науки, техники и искусства, служащие советских учреждений и предприятий. Боевые друзья, от имени и по поручению советского правительства и Всесоюзной коммунистической партии большевиков приветствую и поздравляю вас с великой победой над германским империализмом. Soll das Bier im Keller liegen und nicht hier die Ohnmacht kriegen? Bier her, oder ich fall um. Bier her, oder ich fall um. Ja, hey, Bier her, oder ich fall um. Bier her, oder ich fall um. Ja, hey, Bier her, oder ich fall um. Soll das Bier im Keller liegen und nicht hier die Ohnmacht kriegen? Bier her, oder ich fall um. Im Keller liegen und nicht hier die Ohnmacht kriegen. Bier her, oder ich fall um.